megalayapost.news. Tang hadian belangshan ke New Trap National Youth Movement HNYM Riboy District lambar ke HNYM Mahoti Zone aga jungilam Presiden Wa Donald Mukti baru bakti mukim kila le jurib ika Mahoti PSC bar kila keno bom dan doktor bar bom simkia UMLA keseng New Trap National Youth Front HNYF Northern Region aga jungilam Presiden Wa Hastings Lengdo bar Vice President Wa Barnamani mentaka sengi kila le sendon ban kendo markman bar UMLA ke Mahoti Wa Charles Marngar banwan ika jing sisha halor ke jing keno bom dan doktor bar bom simkia UMLA kani kijing lek kendu keseng HNYF Northern Region ling ba kiti kinong yalam bat kidkon kani kijing sukya kum kinong yalam halor kijing shakta kipat ba na kijing bom don doktor Mahoti PHC bat kum kinong yalam keseng ru shwabania shakmat kim kwa ban sukento bat kikwa ban wa shwa kijing shisha shwaban jam shakmat halor kijing kipat ba na kijing bom don doktor Mahoti PHC Abakuran sekilar patai kubor ba Barnamani kum Vice President ke HNYF Northern Region ula ong ba keseng kam kwa ban sukanto kulmar abashim ya kanu kuno kamat bakipat ba ke kandu jing ndri shwabania shakman keseng kawat ya kajing tip kababania kenang bakan omlong bi ya keseng ha ka ba kashim ya kanu kuno kamat kabakta ya upai ba ula ya turu habai kandu menta kesengi bar ba Charles Marngar kum MLA Mahoti klayo ya kajuba ba MLA ula depsim kiat kena om tangi Mahoti PHC ka ba om dan doktor Henry MLA ula Kiaru wadi kamaula snai PHC kabakumju om dan doktor Henry Kei kebelalap da keseng kalong bau MLA ula dapsim kia ya kini kekam baladon ru ki doktor ki badai ben lekturai Henry Kempat syam la lekturai hadu menta bakumu MLA ru umpat tim ya kedau Susu ula benrap ru da kebaong bakaseng kam kwa ban sukento kulmar bat kumba kalayo e kejubab na UMLA baladon ki doktor ki baula da ban kuran syak sorkar bagi ha ban lekturai no syakite ki PHC bat kempat syam lawan trei hadu mentah bat kum keseng kanwan e kadaw bat kanam ailat bagi doktor bakin sule mon kat bamon bakaseng kanang yai but din halo kini kekam kejing bom don doktor Ula benrap ru bakaseng kakwa bandon kejing itrei lang nadu ki doktor UMLA bat ki patba badai ban simkia ya kakam yap kakam im ki patba kam tam hak baya dei bar kakot kakya ki patba balada kaseng kalam bakim don kata kejingkit kli kum kaseng kamban se lada dei ban kento ya UMLA ki doktor ni wan ya kasorkaru Kani ka janmin ka ba menta kasingi ngi na kaliang ka HNYF Northern Region jong ka Riboy District Ibrakowi ni dan hang ni ban pesngeu pesngap ya kecing jong gi ba jong ka than Mahoti jingi kam tam ka Mahoti PEC bat ka Maurasai PEC te na kaliang jingi kum kaseng chua bangin penpau mo bangin poi sa ki prem ki media ki social media ne terten tingi sude ban ai ka wi ka jing tho hau MLA bat adin ka jing lap jingi ngi na kaliang kaseng Ngilayai budin klem chong thai hakini kisingi bat shwa bangin penmi ya kani ka jingkan tho ne ka jingkren ngi na kale ngaseng ngilayai budin na kapor sakapor bat ngilap chibun kijisha bat kata kalong ba Mahoti PEC hadu mentah nriubnai kamdon doktor adin kejilek pule jong ne doktor Adrian di sangma tina kaliang jongi let's say mo nakalang jungi gilalay bat pesengap syaki bor bahlor bat ngi la perkhat ro ba let's say kini kinomi khamat di jungi ki klem chimkhia bat hakata ka jing dukha ban sim jungi ba kelawan singi ban om ba melipim le ya ka ek badon kam bat pressure yo nomi khamat tingi lap pat de ba bat rekat kini ki order ki kot kisla ki babiang ba nakalang lokal MLA jingi ba Charles Marngan ulah chimkhia But hadin kecil pulih jong ada sama ke appointment order kala kadon ka atrik bebasan ajar pendeu ba uneu doktor perbak khar mau plang no wir ulah de banjoin Henry ngiptip na kado kadaw let's say kadai keji bom sing kya doktor ne kadai ke government ne ngimla banong kata Henry na kaliang jing ke HNUF ngi sngeu banong ba ka government kadai benchip action kum ya kini doktor ki bom pendep ya kakam ka babaha ka jungki kum juro apo maulos nai ngilawat ka jingtip bat ngilak perkhat kanero ka jui ka jingja ka ba kim don doktor mentala kuman riu benai ti ngiwan hang ne ban wat ik jing sisa ju shwa bangin penpau ya ka khubor cha ka partai bat ngilalap hang nero ba ini doktor Mangkara Dakar Iladai ban join ngadu lai tarik
udi sembar ajar pesan ri ini ri klem jon te nakaliang UMNA ulat thok city ha ka pra tarik nai bakar be ajar pesan hadin jibuan jon jong ne u Dr. Manggara tikelap hak biang sakawai ko order man pak jon pat sai ni Dr. Iba Pale Cica wa alang ri kanero unjuk ka klem le jon ha ka molos nai PC te kat no ngidap da kajing sukhya bakrau mo ba ngila pun ong ba ka kwet ka khya kadi ka bah khmat du ka kwet ka khya kadi ka ba uduk usuk udon kaptam tikini ki atli ki PC la long chu ija bat ha kajing lap kajing ro bat wat ki staff ro nalor bum dan doktor ki staff ro kila syak pen karya kam chwe te kajing khya kajing ban khya kalong ya kini ki atli ki PEC te nakaliang jingi hadin bangila ngila wat benya yakine parok ikam ngilap ba udon mah lokal MLA wala chimkhia reban keno ngimla ban ba uklem chimkhia bat kumbang la batai mane kasih tiu la dep ai kini ki doktor ki la dei ban jon re se di ki doktor ki ba klem le jon ye kam ba ki klem pendep purai ka kam te kana kala yang jongi ke HNWF isngeo ban ong sa sarkar ba kidi ban le na mata kini ki doktor ki ba klem siam la pendep ya kala ka kamram ban ngisiu ban ai ka moh na kala yang jongi ke HNWF ba ngimdi ban kentok rumah ya no klem dawat Indonesia ngilap ba le se mah umdi tang lokal MLA jingi ba Charles ngilap lek baro san mut kin ki MLA jingi apori boy ho ki la sim la ka benta la lek la ka benta tingi se ban ai ka jero ya kinong mat ki ba pendet kamram ko ba tingana kala ka seng kane kamdi ka bekut bat lada om dan doktor sisa ngingi ne trelang rekat bat ki ba rekat bat ki wi sang malang rekat bat ki no yukmat ba ki de ki doktor ki ben join bat ban pendep kamram jiki nam ta kajing bah kajing bet jong ka kwat ka khia jingi te na kaliang ye male mo ngiro na kaliang jingi yang ba nga klem chung that ti ngiro da ka mensim ka ba khia ngi yang ba ngir ni don kam ngi terlang jopir kat wat la dai ban kendu yo chum nisan ne hal nisar ngi ngi lek rekat angkat ban le ka ban kam nam ta kajing balang jong ki babun balang Megalayapost.news